Batura bajako ngejitenditi wakonka bobe nyini hadi nyendangu kureka bazabi benyini stage hapo deka wadokanga abantu benshi kukanga abantu abazabona baruhu shobora abantu mutwineyo omukazi machi zadakura kuwache tegereza nekondu kutande kante bintu yakura abantu banywana banje musibirege banywana banje abo kanyo umuntu utakatonga naganawo omweta banywana wanje amazina rwacha Aberi ukabazani ndimba nacha manuba kutere mboko kumoshobora abantu ekakuzabuza tunuga mbere ya ndimba yonka oba kutere mboko bataza kakucheza kakutera hansi chairman barabati makuru wenye ulio ukambasa ulio all right yes leo bwana mzaitima all right rasa bata zanengera kuteka hojesho kuruchianga katika ishara kaleta kashanku dinda hwanda za twala kushembaya kwa bata za characters yai kabyo mwene agwato muhanda shohora abantu benda kushohora of course yes so nende bata za bachuwe kama zimani bachiri tueta machiri kama za zima iyo kolete nyoko ndoha nyoko Mabunu wali kuzala wakwetoa basi kwanda nchona tale mozi msalije Muriyo twabashimira bamwe bari kwisha kutwagira Banyakitara kuri musaza na chini na leo DJ wanda sisi Alemoze ezo consiste we run the system request that's the one ijam follow me to ijam follow me to manawe ijam follow me to ijam follow me to manawe ijam follow me to ijam follow me to manawe ijam follow me to ijam follow me to manawe azawantera nakukunda kakutwale okubitu kwereka babazire banje uri muruji kakutwale umutima gwawe barukundo yawe erukundo yawe amagara gawe amagara gata irayi abo n'abayayi bazakutwara nebenda kutwara nebenda kuyaya amabire nakukoza tatabire nakumoza Enkurabire nakumoza Banyakitara babiri bakumbuza Achana babiri bakumbuza Uri murugi kakutwale Izamkalo witu Izamkalo witu manawe 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 Mwanangu nikakukunda nakuzima n'umutima gwanjye ningewe ngo mulungi omwisho w'ebirozo yanjye uri mulungi rushenya kintu mazima reka kutwalo wanje cyaro cyajumba kigeba uri mulungi kakutwale ngenda tutambure hamwe tukore hamwe tuye hamwe imagwi I'll be your star follow me through Ijam follow me to manawe Ijam follow me through Ijam follow me to manawe Ijam follow me through Ijam follow me to manawe Ijam follow me through Ijam follow me to manawe God, I give you all be my princess, I'll be your princess Sarawaru, akete narungu Banyete saro, nyera kukune chimwe Kuneze yabe ya kwenyine Ori murunji Noita warunji Ori murunji Noita warunji Kakutwa, kambana nyekare Ota kambana vokare Sarana nyekare Ota vokare Ijam karo witu
ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we. Akamanya enda kulabinge, uhaginge, ukisinge, chikwelo chitinge, otagingo nisapotinge, deva kuleba, otabaleba, deva kaleba, natuleba, otamuleba, ogunyayo, tinyayo. Ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we, ijamutwara witu, ijamutwara witu mwana we. Mungu, bonde. Mushana mpaka niwe umwima tindikureka umgoro tubakase umugika tushomerewe ndiyakumanyiwe ubutosha abugibimbebi nashoya togibumi abugibimbebi nashoya osasire ubutosha rukundo yituminosya mayo ninyaniwe tindikureka apa otwirende kateko nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha akamodoka tukavuge bani akacayi tukanye bani akamere tukanye bani akaseti tugetereze bani akautu tujene bani kutwara biti tutera misi tukunde mpaka tuli babiri emyaka yona tukule tubabazeyi tuli babiri warayi kakukunda ubutosha iwe rabu nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha nikukunda ubutosha ubutosha oya uzenga mahirwe urushaga mayanje kabaye okijomaze Monsieur Records ejimo fire wewe kwisha etwakunda munonga Forgive us.
So niyedola mushabantu fisha yenka chairman otira bantu bache abuwa ya chidako nokubebaza ahagwija mukoro. Nebale ba MC bito bakundwa. All right. Abo bibitu ona bakundwa ni bakiro muzina ya mukama wetu Yesu Kristo. Kama na bakunda mijura manige. So to all our guests, I welcome you and in a special way. Allow me to first welcome our chief guest and the team. Others will be coming. Dr. Muhirwe is right here. You are most welcome. Thank you for gracing our day. I'd like to welcome our chief advisor. You know, some people say that behind a successful man there is what? There is a woman. For us behind us, we have both men and women, strong ones. Here we have our chief advisor, Mr. Kamugisha Rodovic. Wewe kunonga. Namazima lichochi ninajona jendo misho mtakajira mugandi nenchi. Chief advisor wita wetu chakumuleba TV wena hatu matunga akabisha mwayirebera Kamugisha physically. Kamugisha wewe tubero mushinja wewe kutuhangana mukama nakaguka kwiri igana agingana. Twagiraho omujeni wito nizo mukuru munonga kandi yaija wenga yaija n'abantu bingi. Father Anthony Chibera, our parish priest of our Lady of Africa, he has not come alone, he has mobilized his fellow brothers, the Gobon missionaries. They are here together with the parishioners of our Lady of Africa, Buya. And I would like also, in the same line, to introduce the people Father has come with. All those from our Lady of Africa, Buya, please may you stand up for your condition. Our catechist, Joseph Rutwanea, SNR, we love you so much. Most welcome, most welcome. And all our guests. Later we shall have to introduce in a special way. As you can see, the team of the chief guest is now increasing, and we will go through to increase. So most welcome our awaited guests. Yes, our awaited guests, they are from all the way from Germany, but they know in Angola and Chile. Because they have learned from our chief guest, Dr. Muhirwe, he has told them, and I know they will be able to follow here and there. So you are most welcome. And to all our guests, really, I don't have words to express the way we feel. Because of you that we are here. If you are not, you wouldn't be here. Thank you so much for loving us. Thank you so much for blessing us. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for paying our funds. And may God bless you and bless you and bless you until you get time. Ida chikenzi zenyini. Hata luna Krista huenda chikaziha yomwana wategereza kibe kanja wabetu bakuru nyambo ibaba rufuri irene mzara bani bagireko kwa hero aha YouTube bani baturebe roke hai amazina kaburisho nwana yamaze senza rwa tabare babazanira kachugugu cyana cha muhachi bize kitara wewe mwanga atore kumza Nikira mwabwe tegereza muhango gwe nigwe no kuyatori no mirimo yo niyo munzomo omyeze
kaka kushisha bwire tino kushisha bakweto mfumo rujugo nyina mwajira stage harama ni minchi munonga agatulebe hona iyo kamene nyakira abantu ahamliyago buli kimwe kirikiriya ebyo kulya saideji n'ebyo kulya nyingira mu burubo omufumu rujugo n'akatama keye aha stage ladies and gentlemen obukale bwa rujugo Sound it straight away. abanyashema mu witu barimo umwe kitagata niyo kwe marembo bugondi n'ahasigara bamaye kwisha amazina originale banyita atunye Adiels Ocheng omwana w'umucimbiri kandi amazima gakuzanira ko mufumo rujugo nakuzanira kamwinazi nakuzanira gatogura kakonko wa sensasi nagani ni engineer na kigende gije kuzagare batiko okay so need to be sanido mwisho wa kolelea tuanze tushemera na manyana yita sawa kwe Can you give me your heart with Regina? It is enough to know. Every now and then, girl, you're the new one. And make me smile, really, girl.
Barambe
Igisha hanza kuleta omukazi akusinga emitwe mirungi omunsi yo omukazi akusinga emitwe omunsi yona ne bamwetoha kempalaga omukazi ma sari bisari
wabanga chaho odita banti wele kale kabata zareka yona nakambi chaho ibitego kuzakola abantu bashashura aka uje kawe tikakuzakola aho kigambo kino anahura na naka ukiwaga bati nyonta dikiro otataza bye nichecho madereza na samari Omukazi akajono hata ine mitomero mungi yonka aine mitomero njumama eba ekitinasane chawe wachetegereza eda chikechi nini introducing honest westa sauri tumisariche Mamuta simu pana nayombani mwe musasira kunde nayombani mwe kwa mamuta simu Nabashimye rugano mwena kandi n'amazina ganje original names nabanyeta Maroon Honest Evelyn Kashaka kandi of music nikoza Honest West agari in Christ amwegari in Christ rohanga ine chanko ile that's why amwegari in Christ so nizako yeleze cyosho mbere kindi nibaceta ningeje kurebe mutahiwa gati nabasa kujana we konga kamujwete kwebere munonga kujana twabakira Honest West, I got in Christ. Free guys, rock church and fire. You want to end up with no sense of come out. He's even in the territory. It's general for the catches of going. So I don't know about Camparong. When you want to come to a book, you know, when it's not too hard to buy. I am brothers and fathers, example. I don't know about getting away. What the common is there? I'm saying, when I take off the mountain, you know, Mushana. Nakubaronga muzikate koma umuhanda kari rukachwaro
wambaye amabanza akamuze manegera nako kujwara no kwefanya gusa Omuzana kabazana nkomwana ushobora bakweta ngina Mushana shamu kandi naga kanabazana kanatukunda omuzana kubakweta kamaliza era sting yo mwana wishonu so wakanyitegereza omuzana nimpinduka kurumbe kikazi kikuru utakafuye ko kagyo muntu mukuru. Thank you. Ongaro bari mu ishugwe ongaro bamani mingi munonga bona twabareta kino twasikayo nomwe. Okay, ladies and gentlemen, we apologize. Abo kuchererwa ishazi twagambire zirengire kwegana habembera yes kana muri mbere bwire. So atari kushisho bwire, ladies and gentlemen, ninyangu nyachireho abantu bace umurego gw'umutano. Number 1 za kwakira AIGP Mr. John Nyungutse. Ladies and gentlemen, n'umuntu mukuru mu gavumenti kandi ko kurira izina Nyungutse ni izina ryo mu Rwanda. So turanezerewe cyane wakoze kuza nshuti yacu. Yes, chief guest Dr. Hiwe, you are home welcome once again with your 2 friends from Germany. You are home welcome. We welcome you. So may God bless you and feel at home. Derek from America. We have also visitors from America. Derek from America, you are all welcome at this function. Then finally, our chief advisor, Mr. Kamchadovic, has been with us. Please, could you please clap for this man? So, he's our advisor. Kandi munonga. So, nabandi mwina twabakira mazima, mwebale mwatereka rukundo kwa munonga, teka ekituke kiriyane. Mwebale munonga. Nyewe nje mukiga kuga kabare, nibanyita Simon, kandi kabazanira ko muhurizi, umuzano kumana kamaliza. Then umuzano w'ikinza cy'umukazi nabazanira kaciyamani. Mwena ngwe. Igotiri mushimeza abantu. Basha shoka seta hake kumubashemeze. Tukwe. Mwena ngwe. Utatira kagenda ni kabisiri nyabirengere kakitera kashaka kajo kakakiri makacheka meshe kugutumizira bigana. Yeseri babirengere kakitera kashaka kajo kakakiri makacheka meshe kugutumizira bigana ngani na mwishe kanyomozi. Ninyeruka tena rutayinza mitima maganyaka ndiko arwanire ngwire batagira ngo ndinene katagwane kuna misirize kakaza kife ya mazara. Rero kachibita cyane cyesheje utakabage gatenga chiri cyane kacwa matinda kuze ndawundira ndarechaire. Tio bwatire ngo bukapeche ngo kubanza kabugwanisanya ya kwita nzije kitaba shumana no mutaranza higuru. Obedi waleta kashapa stage. Ladies and gentlemen. Abantu bayesho kumanyereka ko hako tikwe tikwe twega bundi murundi kumururu rako abanyakitara mu byo bigato ekije kwa kitane kiki kashampariyo bakaza ngamurebe tungamureba yangira ngayaza kubapata musoto wasikaza ko mushawe mpare ngufu wempare sebirere
nyabwa ngo ladies and gentlemen atarokora ngo kundi mazima ekanyesha ngo muri yabo kintu kisimbure wabaye banywanyi banje abaganda twinemo abaganda ladies and gentlemen ngo ni kuba kurwana utabanjure ni bana akoresho ya manga tukwe so ni kwa no jafe ni ndo mwangi muno ni kwa no jafe tuyanziza tuaniriza era de ladies and gentlemen, karibu kama hivyo Mushana lazima Thank you so much. Abo ni Banyakitara team stars mwabareba. Oh
Amazina ganje Banyakitara barungi asimwe moli. Nanize kubaza nilomzano kubali kweta kamanisi. Konkeche na kunkarala bakanteka kitanda hati yanibwe na alugayo. Nkarugayo shomero rakana na gumzamnarala Rakatano banteka kitanda. Konka mtaka fayo nijakubaza niraho obcheka buche ngaruka kitanda. Konka munshabire niza kubaje. Umushisha kayaza kushanga umwana watari kumurondere kaye. Kamariza. Ugura ikize. Umushisha kayaje ne mugabura ki. Kanu hora na kai. Ona kama za moja mpia njema. Umana na mtumani sikukaka sheshe nisha paka chira. Kama za yanyema. Wa mtumani hizo mkasheshe. Ezabashamu nani.
Kuwa mtumaniza kaburayo wa mkola takulebecha mbavu. Akishakabura nani mwana no mwana konda. Akalipima tirishu mkezo utakuwa kuri. No parece kaya kaya suwaga. No ni matarisho. Ishaki mata. Ishaki mata. Hata nitakwasha mauna matarisho. Anaona shaka umeni mkuleta. Omwana kore wa mtumaniza mkasheshe. Hata nishamu nana. Wa mkola takulebecha mbavu. Iloko takumuroni. Asa nyendonye ne hati, ofumulende ndumuronde, omuleta. Orikumulonda joha. Orikumulonda joha. Katuni tumata ishuta kwa kumi. Hatiwe, yokora na unaweza kutamire. Ninyendesha ni materisho. Ruka ya. Omwana mwana mkuu. Bana zaifu amkwete, bana zaifu wana mkuu kwete. Okande materisho kunashi. Unikuu materisho hata niweza kuashama. Ojoji imata. Kamari, hiyo siri kunui. Usiri kunuya nuko yanjangu. Ukaka mwinza kumatomo nterisho. Kamari. Sasa. Sasranyowe bambi kamariza nishabanyezya oshimererwe Tata no biha tinkumiha Tata no biha tinkumiha Tata no biha tinkumiha Omukazi wawe mwimana za kunyita kamariza mwana wange sasirenyowe ebikubawe byona osasirenyowe mwana wanje kamariza kankugambire abantu benshi bakaba bari nkaiwe bakazabwa heru babete binyandaro bashoshorwa mu bandi manya bakashasha babime byokurya baba amarogo kuba binaze bafeni bazenga konko bwahati abantu kabo nibo baminisita n'abadokita ba MPs ba injiniya bakuru b'amadini gamba na presidenti Nanye mbe presidenti ego buzima n'abapresidenti oko mu maisho n'indebe kitangara